Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri uyu munsi wa none tariki 6 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026 turagarutse nanone uyu mugoroba aho tuzanye amakuru y'ingenzi kandi yihutirwa kuri buri umwe aho uri mu bice bigiye bitandukanye kubari mu Burundi kubari mu Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Uganda ndetse n'ahandi bice bigiye bitandukanye mwese kabisa mudahwema kutugaragariza urukundo ndetse no kutwereka ko mudushyigikiye ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza mbifurije umugisha w'Imana cyangwa se uturuka ku Mana ndetse kandi rwose ibyo murimo bigiye bitandukanye abari mu mirimo igiye itandukanye namwe mbifurije mu by'ukuri rwose gukomeza kuryoherwa abarwaye tubifuriza gukira dufatanyije twese hamwe ndetse abo bitifashe neza namwe tubabwira ko mu by'ukuri haracyari amahirwe menshi abo bimeze neza rero namwe mushime kabisa kuri John Info rero tukaba tugarutse kuri izi mikoro tugiye kureba rero amakuru yiriwe avugwa guhera amasaha mu gitondo ndetse ashamikira no kubimaze n'iminsi n'ubundi nanone bivugwa iba bikomeje kugenda bimenyekana ngira ngo murabizi ko ari byo bintu tugaruka hano kuri Region Info tureba update umunsi ku wundi uko biba byifashe nyaboneka mu bice bigiye bitandukanye ariko tukibanda cyangwa se tukagaruka cyane hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero udukurikirana mu by'ukuri umenye ko ariho hantu tugiye kuba twakwibanda. Imirwano irakomeje ariko reka manze nkubwire ko Amerika n'umuryango umwe bw'Uburayi bagaragaje ko bahangayikishijwe no kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano biri gukorwa umunsi ku wundi hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo bikozwe n'inyeshyamba cyangwa se impande zihanganye n'ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ngo hatageze igihinduka vuba hashobora kuba habaho ibihano impinduka zikomeye cyane dushaka kubona ku rugamba. Ese Amerika ishobora gufata iyi ntambara mu Burasirazuba bwa Kongo ikayigira nk'iya Iran? Turaza kubireba. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero mu by'ukuri kugeza uyu munsi murabizi ko ariho hari icyo bita MONUSCO ubutumwa bw'umuryango w'abimbye bushinzwe kubungabunga ndetse no gukurikirana amahoro bakaba kugeza ubu ngubu hashyizweho umuyobozi mushya nyuma y'ubwegure bwa Madame Bintou Keita hashyizweho umuyobozi mushya uyu tumwitegeye iki se byibuze twizere ko bigiye gutanga umusaruro cyangwa se bigiye kuva ku rwego rumwe bikajya ku rundi cyangwa se n'ubundi nanone araza kuba nka Madame Bintou Keita bamwe bagiye bamushinja rwose ngo ko atigeze ashyira imbaraga mu bikorwa bye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ngo yashimangiye ko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mupaka zizagumaho igihe cyose umutwe w'iterabwoba wa FDLR uzaba ukiri mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi akaba bivuze nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerutse gushyiraho ibihano bagatangaza ko ari ibihano rwose mu by'ukuri bagatangaza ko ari ibihano byashyizwe kubera ko ngo izo ngamba z'ubwirinzi u Rwanda ruvuga zigira iki ziri muri bimwe mu bikorwa kugeza uyu munsi mu by'ukuri bibangamiye cyangwa se biri mu biteza intambara hano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mw'abantu mwe. Ibyo turaza kubigarukaho cyangwa se turaza kugenda tubikomozaho. Itsinda mpuzamahanga ry'abahuza mu karere k'ibiyaga bigari ryagaragaje impungenge zaryo zikomeye ku bijyanye n'ihohoterwa rikomeje gukorwa mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo nabyo ntuze kujya kure turaza kuba tubigarukaho dusuzuma uko byifashe nyaboneka muze kwegera hino kabisa tubane muri aya makuru. Dufite n'andi makuru ajyanye n'imirwano cyangwa se n'ibikorwa ku mirongo imbere ku rugamba. Ibyo byose ni bimwe mu byo tugiye kuba twagarukaho. Hanyuma rero ku muntu utarakanda subscribe cyangwa se sabone wihutire kubikora cyangwa se unyarukire kubikora. Kwamaze kubikora sava bravo, like, share, ibitekerezo byanyu ndetse n'inyunganizi turabyakira muri comment. Reka rero nta gutinda mu magambo mu by'ukuri turambura amakuru turebe uko byifashe duhere ku bijyanye n'imirwano iri kuvuga kugeza kuri izi saha.
kuri iyi tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2026 amakuru atugera aravuga ko imirwano yakomeje mu bice bigiye bitandukanye hagati y'umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse n'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano rero yumvikanye muri Kivu y'Amajyepfo aho havugwa imirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo Fardc zafatanyije na Wazalendo kuri uyu wa gatanu mu gace bita Ntonto ndetse n'aho bita Murundi muri aka gace ka Buruhunyi nkuko muri shofero ya Buruhunyi nkuko amakuru atugeraho. Ahangaha rero nahandi ni muri teritwari ya Mwenga ndetse ahangaha bikavuga ko ari ku muyobozi bita Marundi akaba mu by'ukuri bivuga ko ahangaha aka gace kumusozi wa Marundi M23 yaje kubasha kuhagera hano muri teritwari ya Mwenga irwana cyangwa se irasana na Fardc ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Mu by'ukuri Fardc nyine na Wazalendo aka gaciro kaba kavuzwemo imirwano cyane cyane kuri umusozi wa Marundi ngo hakaba humvikanye ikintu bita umuriro, intwaro ziremereye izoroheje zaje kumvikana rwose ahangaha aho abenshi bavuga bati ibiri kuba noneho kuri inshuro ntago bisanzwe hano muri Mwenga. Ni Mwenga rero ni kimwe mu bice byakomeje kugenda byibasirwa n'imirwano. Amakuru y'imirwano kubera ko ari menshi reka tugende tuyanyuramo. Ni mu gihe kandi kugeza kuri ngo uvuga ko VDP Wazalendo bongeye kwigarura umudugudu wa Ndete ndetse n'aho bita Baubo ni muri teritwari ya Masisi mu Kivu y'Amajyaruguru. Aha ngo bahafasha nyuma yo kwirukanamo mu by'ukuri inyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse bikavuga ko ngo aba Wazalendo bahafatiye intwaro nyinshi cyane zari izi ntwaro zari z'umutwe wa M23 zafatiwe nyine ahangaha nkuko amakuru arimo atugeraho cyangwa se ibyandikwa ku nkuru ziri kubera hano muri Masisi by'urugamba zirimo ziragenda zibigaragaza. Rero bavuga bati Ndete n'ahangaha Baubo habaye ikintu bita umuriro, habaye ikintu bita za Nyamugigima, ntago byari byoroshye. Masisi kamwe mu duce twakomeje kugenda twibasirwa n'imirwano ku buryo budasanzwe by'umwihariko kuva mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mwagiye mwumva ko amasaso yakomeje kugenda arushaho kuba menshi. Si mu mpera z'ukwezi kwa kabiri gusa ahubwo nuko kwa gatatu twinjiyemo urabona ko nuko kwa gatatu nako kuzarangwa n'imirwano myinshi cyane. Impande ziragerageza mu by'ukuri kwataka M23 iragerageza kwisubiza ibitero cyane kwisubiza ibice za village zigiye zitandukanye ndetse n'amarokarite nyuma yuko mu mpera z'ukwa kabiri Fardc ndetse na Wazalendo bari bakoze ibishoboka byose M23 bayambura ibice byinshi bigiye bitandukanye. Ubu rero M23 nyuma yuko ishize hanze bamwe mu barwanyi bayo ndetse bikavuga ko ari n'abagiye bava mu myanya imwe bakaza gutanga umusada. Ubu ngubu M23 yongeye kuba mu by'ukuri yatangira kugaba ibitero, ariko nubwiri kugaba ibitero bice bimwe na bimwe ntago byabashe bigenda neza nkuko murimo murabyumva, kuko inkuru zitugeraho ziragaragaza ko urugamba Masisi abarwanyi ba M23 bavuye mu midugudu ya Baubo ndetse n'aho bita Ndete Wazalendo bayisubiramo. Abarwanyi b'imitwe wa M23 bavuye mu midugudu ya Baubo ndetse n'aho bita Ndete iherereye muri Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. bavuyeyo nta mirwano ibaye nkuko byatangajwe n'amakuru yatanzwe. Amakuru aturuka mu baturage bahatuye avuga ko mu gitondo cyo kuri wa kane tariki 5 Werurwe abantu basanze abarwanyi ba M23 batakigaragara muri iyo midugudu yombi. Bari bamaze iminsi mike bayigenzura nyuma y'imirwano yabahuje n'ingabo za leta ya Kongo ahari habaye imirwano ikomeye cyane zifatanyije n'imitwe itwara gisirikare izwi nka Wazalendo. Kugeza ubu ntaramenyekana neza aho abo barwanyi ba M23 berekeje nyuma yo kuva muri iyi midugudu, ariko bigatekerezwa ko bamwe bakavuga bati se baba bahunze. Amakuru atangwa n'abashinzwe umutekano muri aka gace nayo yemeza koko habayeho igikorwa cyo kuva muri iyo midugudu ku ruhande rwa M23. Ayo makuru kandi avuga ko mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki 6 Werurwe abarwanyi ba Wazalendo bahise basubira gufata no kugenzura imidugudu ya Baubo na Ndete nyuma yuko M23 yivuyemo ikagenda. Impamvu nyakuri yatumye abarwanyi ba M23 bava muri iyo midugudu ntiramenyekana neza, gusa bamwe mu bayobozi b'inzego zibanze bavuga ko bishobora kuba byatewe n'igitutu cya gisirikare cyashyizweho n'ingabo za leta ya Kongo Fardc zari zirimo kugerageza kugota
no kugenzura aka gace ka Banyungu gafatwa nk'ahantu h'ingenzi mu by'umutekano. Muri rusange umutekano muri teritwari ya Masisi uracyari muke kandi uhindagurika cyane. Mu midugudu itandukanye hakomeje kugaragara kwimuka kw'ingabo z'impande zihanganye ndetse n'imirwano igenda ibaho rimwe na rimwe. Ibibazo by'umutekano bikomeje gutuma abaturage benshi bahunga ingo zabo bakava mu byabo bagashaka ubuhungiro ahandi, ibintu birushaho kuzamura ibibazo by'ubutabazi n'ubuzima bw'abaturage muri ako gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko bigaragara rero kumva ko cyangwa se bikaba bigaragara rwose ko ibintu byamaze kugenda bihinduka cyane muri utu duce. Nk'uko nabikubwiye cyangwa se nabikurarikiye, rero reka tugende turana na updates zikomeje kugenda zisohoka. Wabimenye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yaratangaje ko yagize umunyamerika James Swan intumwa yihariye ye ishinzwe ubutumwa bw'umutekano bwa UN muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu James Swan asimbuye umunyagineakazi Madame Bintou Keita wari uri kuri uwo mwanya guhera mu 2021 warangije manda ye. Guterres yashimiye Keita ku kazi k'ingenzi yakoreye MONUSCO. Akizwe kuri uyu mwanya mu gihe gikomeye aho ingabo za MONUSCO zikomeje kugabanya ibikorwa byazo mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi. Inyandiko y'umuryango w'abibumbye itangaza Swan kuri uwo mwanya ivuga ko ari umudiplomate w'inararibonye wakoze igihe kirekire mu bihugu byo muri Afurika agahangana n'ibibazo by'urusobe bya politike n'iby'umutekano. Uretse icyongereza avuga nk'ururimi kavukire, Swan avuga n'igifaransa neza. Kuva muri Werurwe no kuvuga mu kwezi kwa gatatu 2025 yari intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Somalia, akaba n'umukuru w'ubutumwa bwa UN muri Somalia. Umwanya yari yarigeze kubaho mbere mu buryo bw'agateganyo guhera muri Gicurasi ni mu kwezi kwa gatanu 2024. Mbere yaho nk'uko inyandiko ya UN ikomeza ibivuga, uyu mugabo yari yarayoboye ubutumwa bwa UN muri Somalia. Yanakoze muri leta ya Amerika mu gihe cy'imyaka 32 mu bikorwa byinshi birimo no gukorera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nka ambasaderi wa Amerika kuva 2013 kugera 2016, uwungirije ambasaderi 2001 kugeza 2004 hamwe n'ushinzwe Repubulika Demokarasi ya Kongo muri leta ya Amerika kuva 1996 gushyika 1998. Urumva ko ni igice azi cyangwa se ni igice yakunze kubamo cyane. Swan afite impamyabumenyi y'ikiciro cya mbere cya kaminuza mu bubanyi n'amahanga yakuye muri kaminuza ya Georgetown n'impamyabumenyi ya Master of Arts mu masomo akataje y'ubumenyi n'amahanga yakuye muri kaminuza ya John Hopkins ndetse na Master of Arts mu masomo y'umutekano yakuye mu ishuri rikuru ry'intambara National War College Hose muri Amerika. James Swan abaye intumwa yihariye ya 10 y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye iyoboye ubutumwa bwa UN muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva bwoherejwe bwa mbere muri icyo gihugu mu 1999. Icyo gihe bwitwaga Munich buza guhindurirwa izina mu 2010 bwitwa MONUSCO. Nk'uko rero amakuru abidutangariza ngira ngo murumva ibya MONUSCO. Rero tugiye kureba uyu munyamerika noneho ni iki agiye kugeza kuri iki gihugu mu bijyanye n'ubutumwa bwa MONUSCO. Tukirana mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashimangiye ko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mupaka zizagumaho ndetse kugeza igihe FDLR ikigaragara mu mashyamba mu burasirazuba bwa Kongo. Mu kiganiro n'umunyamakuru Joshua Barnes wa Fast Post, Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko FDLR ikomeje gusigasirwa kugira ngo irusheho kugira imbaraga mu gihe bizwi ko ifite umugambi wo gusenya iterambere abanyarwanda bubatse mu myaka 32 ishize yifatanyije n'indi mitwe y'ingabo zirimo iza Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko yabivuze. Yagize ati ariko ikibazo dufite nuko hirya y'umupaka abakoze jenoside interahamwe ariko n'abasirikare bambuka umupaka ntibambuwe intwaro n'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziyakorera, ntibazambuwe n'izindi ngabo z'amahanga, ahubwo barasigasiwe bahawe ubufasha kugeza naho binjizwa mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ngabo z'igihugu. Minisitiri Nduhungirehe yabwiye uyu munyamakuru ko u Rwanda rwashyize ingamba z'ubwirinzi ku mupaka
kubera ibitero byinshi FDLR yarugabyeho mu myaka 30 ishize iturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo ikindi gihe bitazasubira. Yasobanuye ko intwari ikomeye FDLR yifashisha mu mugambi wo gusenya ibyo abanyarwanda bubatse ari ingengabitekerezo ya jenoside, kandi ko u Rwanda rwaganiriye na Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri iki kibazo binyuze muri gahunda ya Washington. Byumvikana ko uyu mutwe ugomba gusenywa ariko ko bitubahirije. Minisitiri Nduhungire yavuze ko aho gusenya FDLR kugira ngo u Rwanda rukureho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka, Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yahisemo kurenga ku gahenge igaba ibitero by'indege z'intambara na drones ku birindiro bya AFC/M23 no ku banyamurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ati ibi nibyo byabaye intandaro yo gusubiza kwa AFC/M23 ubwo twasinyaga amasezerano y'amahoro ya Washington tariki ya 5 Ukuboza. Intambara yari ikomeje kandi twari twaramenyesheje abahuza n'umuryango mpuzamahanga ko ibintu byazambye, ariko bahatirije ko dusinya amasezerano tariki ya Ukuboza. Yagaragaje ko mu Rwanda rwasenywe bikomeye na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, bityo iyo rwumvisha ingengabitekerezo ya jenoside mu gihugu cy'abaturanyi abarimo abayobozi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bakita abatutsi inyenzi n'udukoko, ngo bifata nk'ikintu gikomeye cyane kuko ibintu nk'ibyo byabaye no mu 1994. Yagize ati tubifata nk'ibintu bikomeye kubera ko ibyatubayeho mu 1994 ntibizasubira. Tuzi uko twababaye, turabizi ko umutekano wacu bangamiye n'ingabo ziri hafi y'umupaka wacu. Uwo mutwe wa FDLR ufashwa na Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko n'abacanshuro. Uyu Nduhungirehe yasobanuye ko uretse FDLR, ingabo z'u Burundi, imitwe ya Wazalendo, abacanshuro baturutse muri Colombia n'ibindi bihugu bifite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda no gusubiramo ibyabaye. Ati niyo mpamvu twashyizeho ingamba z'ubwirinzi kandi tuzakomeza kurinda abaturage bacu n'imipaka yacu. Tariki 2 Werurwe Amerika yafatiye ingabo z'u Rwanda na bamwe mu bayobozi bakuru bazi ibihano ibashinja kurenga ku gahenge muri teritwari ya Uvira. Ibihano bikomoka ku cyemezo AFC/M23 wafashe cyo gufata umujyi wa Uvira igamije kuburizamo ibitero bya leta ya Kongo nk'uko uruhande rubivuga. Minisitiri Nduhungire agaragaje ko nubwo Amerika n'umuryango mpuzamahanga muri rusange byamaganye ifatwa rya Uvira, ngo habayemo kutita ku kibazo cyose ngo harebwe impamvu AFC/M23 wafashe iki cyemezo n'uburyo Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yakomeje kurenga ku gahenge. Ibyo rero nibyo yaganiriye n'umunyamakuru rwose ubwo yagendaga abazwa ibibazo bigiye bitandukanye. Hari icyo rero Amerika ndetse n'Ubufaransa, ibihugu byo mu Burayi bivuga kuri intambara ndetse n'icyitwa cessez-le-feu cyangwa se ceasefire kimaze kuba kasamutwe mu matwi ya benshi. Itsinda mpuzamahanga rishinzwe gukurikirana umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ryagaragaje nanone impungenge zikomeye ku bijyanye no gukomeza kurengwa ku masezerano y'agahenge mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo rero ryasohotse ku wa 4 tariki 5 Werurwe, ibihugu byinshi by'inshuti n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage, Ububiligi, Ubufaransa, Ubuholandi, Ubwongereza, Suwede, Ubusuwisi ndetse n'umuryango umwe w'Uburayi byamaganye ibyaha byo gukomeza kurenga ku masezerano y'agahenge k'intambara. Ayo masezerano y'agahenge yari yarafatiwe mu masezerano ya Washington yo ku itariki ya Ukuboza ndetse no mu biganiro bya Doha byo ku itariki 19 Nyakanga, byari bigamije kugabanya imirwano no gushakira amahoro arambye uburasirazuba bwa Kongo. Iri tsinda ry'ibihugu byagaragaje ko imirwano iherutse kuba cyane cyane ikoreshwa ry'indege zitagira abapilote ibikorwa bya gisirikare bishobora guteza akaga gakomeye ku baturage ba civile. ICG yasabye impande zose ziri mu ntambara guhagarika intambara n'imirwano ku kanya no gusubira ku meza y'ibiganiro bya diplomasi. Ibihugu byanashimangiye ko nta gisubizo cya gisirikare gishobora gukemura burundu iki kibazo, ahubwo hakenewe inzira y'ibiganiro n'ubwumvikane. Byongeye kandi byasabye impande zose kubahiriza amasezerano mpuzamahanga zashyizeho umukono, harimo n'imyanzuro y'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye yerekeye ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Itsinda ryanashimye imbaraga ziri gushyirwa mu bikorwa mu buhuza bw'amashyaka atandukanye ziyobowe na Perezida Nyasibe wa Togo wagizwe umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Banashimye uruhare rwa Amerika na Qatar mu biganiro bya diplomasi bigamije kugarura amahoro muri aka karere. ICG yanagaragaje ko ibiganiro byimbitse bihuza abanyekongo bose ari ingenzi cyane kugira ngo haboneke amahoro arambye mu gihugu.
Nanone kandi itsinda ryashimye intambwe zimwe zatewe mu bikorwa by'ubutabazi zirimo kongera gufungura umupaka hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Burundi ndetse n'imbaraga ziri gukorwa kugira ngo indege zitwara ubutabazi zongere kugera ku kibuga cy'indege cya Goma. Mu gusoza ibitangazo ibihugu byashyizeho umukono byasabye impande zose kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara, gutuma imiryango itanga ubutabazi ibona inzira itekanye ndetse no guhagarika amagambo cyangwa ibikorwa byose bishishikariza urwango, ivangura cyangwa ihohoterwa rikorerwa abasivile. Ibyo rero bikuye mu itangazo ryasohotse nk'uko mu by'ukuri bigaragara. Ubu mu makuru akomeje kugenda ajya ahagaragara nk'uko birimo kugenda bitugeraho, rero hakaba hategerejwe igisubizo gishaka kuza gufatwa kugira ngo harebwe niba mu by'ukuri ibibazo nk'ibi ngibi bishobora kuba byahagarikwa, ariko akaba haditegerejwe igisubizo kugeza kuri saa. Mwari mudukurikiranye rero muri mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se mu mpande zigiye zitandukanye kuri uyu munsi cyangwa se kugeza amagingo aya ngaya, aho twahereye Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru ndetse ibivugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'izindi mpande zigiye zitandukanye. Ndagira ngo mbashimire cyane, mbabwire ni mwakoze kudukurikirana, mwakoze kubana natwe, byari by'agaciro kandi byari byinzi gukomeza kwibanira namwe. Reka rero mbabwire ntituraza gusura mu kanya kari imbere tureba n'ibindi babigezweho. Kuri mikoro ngina Bosco in Region Info, nimujye kure, mukomeze kuburyoherwa ndetse mugire ibihe byiza.